ekiringirirwa mulimu ku ground mulimuki tini kyonka kye balingirira n'ebindi Kamala pate byesinziireku okukoba nti bamuwaire oba tibamuwaire olishuulire ninze nkuko byali kwogera bino ndi kusaba kaadi ya kibiina kyange era bwida ku yesebo bajja kunvetinga era ona atera kumbuza kibuuzo kirako otyakalya olishuwa wena ebuchaido niba kuyima ona irala no wayogera ebigambo n'ebirala ebyo mbenja kubuuza kyene ekyo olishuulira so nze kyendi kukoba nti when you subject yourself to a process you must be ready to abide by the outcomes of that process. Igewo bolino obutali bumativu bwo ngolooza nti process erina webayire mu enkyamu there is an appeal process still okuchallenging ebiviire mu exercise ebayirewo era bw'owulira nga tomatiire na biviire mu appeal process eyo n'okukola muganda wange Kasolo kye yakoze ekyo kanti kandireyo mu bantu baanamule era uyayize n'abandi Kamala nizamba tyako ali kwira independent yamaze okuba nominated sebo n'abandi Kamala tina abo bonka we do not encourage it as a party but we equally have no right to object to it kuba idembe lya buli muna Uganda okwesimbawo oba alina flag ya nupu obagizi ene ready y'abantu okuva kwasokerwako mpaka kwasembayo kwetagala n'ekikolo kyalwo tegeera naffe era ogeese naffe